bro handai puse kita kibalay hamta kiting haban kalaypat na kitukan siya nagiyeng kiba majan ay kong ay ba hang nupi katakas nang mapalong miting upra mapay bawan hang nay ngatay habong yopusing amdan banang bamito baro pito hanray kaba kanglong komik kalong balawan kibot na Maulay constituency, na Mogonro constituency, na Milim constituency, lawan Saudong na Maurang Kineng constituency, Ban Penay, Siakaparte, Baganong Krem constituency, Habalay meeting upra kyong ani Israel. Tima Puse, kita, kibuan ban pendap yung amadan hangnay, kibalay ban pendap madan siya to, hagas ngay tiaput baplay tang sibut ban aron niyor. Tumba Julong. Koki palog ba it? Wakwa banong. Bau ngay. Ubayang hagan ngay kapor. O paralok. Jongki sem siling kop siling. O paralok. Jongki longing. Kipadon hapdeng jong gajingya. Bat gajing jinsiyan. O paralok. Jong kilonging kibangadon kam banyat igumat ula yeng biang ban ngatip siyay ar pusaw trik nginyo yakijing job badon buram namar nga ongi itakintin kadaw galong ba nga balam amju pata bait yagari pagka janbaro nga perta nga it para bro day kata nga it yagaman sim junkie bro nga it yagaman sim kajong pay nga it para bro kadon kajing buram mar kaling para bro kadon kajing shashkur na nga nakabanta habapipans mo kuno ulang ubakloy ban kene lagi kitay day na magata haganay kapor ngamdan kamsyo banang batay yaki kam kijam kibangalap pentelon ngamdan kamsyo banganong hangnay ngaladepan ay kita ngalale kita kamdan kamsyo yang Henry kasyong menta ha kajing stad bet nga sautu siyay ba mapay baro kibadon hangnay bat kibam siyam lalaban poy hangnay karay kalong bagya depan ay bakin syan ha umaulan ay hagar huy tarik nga kuwa ban pansngo haganay kapor yakain kabalakren daw Emily jong kadong krem constituency ngamuan hangnay ban kdoktay laneban ben ban ko yano ngawan hangnay ban kren yakan nongrem jonga kaen kabenta kabangan pentelun yakikam hanray nga sikwa banong haganay kapor koki parlog bait ngayos ngo hangnay hagaju kajaka yagaba ladiap panwan ban pansmaw do emali yagita kibanta kibayday bet nga simiat hap yakrian nakabasiyay panolog bayit kakantiin kabami baw MDC independent unle ayu u MDC independent unla bantaw kam ayu ngakwa banong hagni kapor imat bab himat la kikmat haki how an hajiar khatpra nga job komu independent haga sambal jong maulanay an hajiar khatindai nga job yang yak MDC how sambal jong maulanay Henry nga kuwa banong yaw Emily
jong kanong kram constituency, ba habab himi na yung piwan siya na piwan na kasurok ka ba ay mano? Mano bay? Piyang halagkor, piyang independent, ulay ayu, kat bagagkatiang jong apat, uyang kadon hadin jong katakabukurian, ulay ayu. Den naman kita, nga kuha ba nung haganay kapor, wadwan penbid, yagi pa. Wadwan penbid, nga kuha ba nung bakamsyong hakapati, kasyong habro.